suruni amhafadhina ruasuli wakati wa mkaribishani harmaz habari za tuza leo tarehe 11 ya mwezi wa utuma 2018. Uprokrero wa jamhuri bwana Mohamed Abdu ahiru watangazaji habari mfumontini ili wajidza mgamatiwa wa wantu wanane ikao wastuhumula huka wakotaha wahijirisha ishtendo sha ufujar hunu Komor na rimvulishie ya huwa harakanio wandu mazamana wa hifadhi wa gamata baadhi za wandu ikao watuhumdao hukawa kaharwa mpango ikao wa daraja ya haju haukaya baada ugamatiwa ikao wandu ikao ngaro wa suspecteo anu watuhumdao na wandu ikao baadhi ya hao wataho jawa dhibitishe nongo ikao zambwa nao baada wasiwa ngasina wandu wanane wakati unu harmo mihononi wa hifadhi halafu baada wagamatiwa wafanyishiha haluha kinaswara ambao perquisition ani wabaliwa rendera tundeo mahalika wondo wanshio ekangabo paranao zindu zindede yao zilona alama ya hadisika wondo watuhumdao wandu wa hifadhi gendarmerie wendelane iyorambao perquisition waparehana marunda ya baadhi ya zindu ikao ziparehana hao malahoniho minhum kabo ze ordinateur ikaunga zifanywa hazo katirlona wao sha khaswa harmwezi bikano za parehaniha kabo munition izo zindu zorumishia harmazo mboza mndu na mapesa menji kao izo 2 millions sha holihondo wakati umandoni unu kauti na maana hawe hizi dhamana hili kufanyishiha ukarifanya detail donc baadhi ya zindu zinji ziparihania harumwe perquisition de bana na kaonesa huka mungoni mwizo kabo mapesa menji mungoni mwizo kabo munition ya hifadhi e gendarmerie katerlono unu ngonelao harumazi hasa kawaida washikiliao baadhi za wandu na ufanya hazi baadhi za zombo za parihaniha harumaze perquisition hizo ili zirongowe hizo ni hakikisha bana doke kaze ngo zinu zidhibitisha heli kaundo rizituhumu iyo organisation anu mpango kao rengi daraja kao waramba halu hakina swara impressionnant. C'est une organisation excusez-moi ni qualifiée de terroriste au kaya objectif yao hindini heli rituhumwa wabasa ukaya objectif ndokaya irohitwa baadhi za madhamana wahe dawla ili homushoni honelea baada wa rahitwa wajaonde bahati wajorenge habari zangina suku 10 na ufanyishi hai referendum maraia wanrisa hujitambuka hawoni sazra aizao juma ina mnezi vote zaendelea na rudunge bandi za rai zinatija rifurahi haku ukarone sasa tusima zababi ukaengana nzo changement sikasna sura ya mfulani shingana nzo changement hens uliondi sharasha kavanu kaja kurebela mavuna itsoti dépenses zona namna kan rambo parce que pour moi minja kona faida yokana ma vice président ou ma gouverneur na bwenti ketsuhenda abole kajinga sina rais mzima ngoindo gérer PNC ngamono kayo shwaba ukayensende usoni hawani la emergence la kai rais ya demande de emergence mandela ngamondi amni dondongo zinji nanga mina confiance ngami makini uka al imam dene gouvernement ya ngo jozifanya uka harone sama haminji bingi soko morsi of matso riwolo hormaze rejo zatu rishidiri jisensibilize hatina military haborele wakande maisha yanti maisha ya son excellence azali yanu maisha hema komorien inge sisi hema bavu hawasi ritojirenda serikali rijimobilize rifanyaze ndongo henamna za latimu aize ndongo pia ziviri ndro maana kabaja kama military wakaoblige wandu wafanye ndongo tsotsi ndiyo shasisi wakazi wa mabavu lisorenga zezwama za hatu ramba kandemesha ya hatu batu sisi elfu mdaru hobjimli fuatu ribalance shaka bati hatandongo za viranai ekanga bandu abakanga bandogo za viranai
yoyo kekoso mananga monema yani yo matsanu chekaja jokirema ni yo matsanu yatoka yonsi pia yo fanhani fikira hangu referendum inamne kao urifikiri yao arumaye nafsa mwe hangu bamunoka gajora sulisha hemdu kao do itendea au kao mjo hahe aruma muda mshashi haronesa nzia za hema esha uyeshi hadi wakati kao rekaruma tabu za mwenjeri hundu mwenje yo igeba sauwe ya maisha ya hatu ngari honso zetu amakaizo ya ronesa umjio hai handani ne referendum ikao do ifanya abungara resoka ngasina twamaya ya ukanga rjohunda marunda kusoni mwa Rais Azali. Madhamana wa janbu ya siasa ya FNG wahiri watangazaji habari harmamona no infumontini. Madhumuni yao diuni sao mungo mhono wezfalki za maendeleo za tulanziani na urais we Jumhur Azali Assoumani. Mapicha ya Salim Zarkashi, matalazuzi ya Samira Abdulwahid. Usoni mwa watangazaji wapanga imajadiliano yanu wabenu wa barnamaji ya hao. Barnamaji ikao ngeidungao zefalki zahe zijanibu za siasa ziungao mhono yezi. Na bahati ripara pia ya hema journalist ili rijeriwa niseze fikra za hatu nezefaliki za hatu na uwezo wa hatu wa he parti FNG ulawana no mdungano wa hatu ne eyezi ya President Azali no mtsanganyo wazima ne movansi presidentiel. Majadiliano yanu yakashwa baha usoni mwa dhamana wa FNG ya uone saze fikra za hao holiho deheli zenye chaguzi za referendum zafanyishi ya tarehe 10 ya juillet rakaniyo hazinu ya FNG ngejiunganyao nezefaliki za hemu wa daula za utianziani ya sharia shanyumeni. Ze fikra ikando razipuwangayo zinu fikra mshinzi wa he parti FNG au kanande zi fikra zioni sawa ye amani ya hensi rawafiki wayo ukanangejo hakikishiwa ne raisi wa hedaula sisi parti FNG karja juwa rivedingo ye amani ya hensi havo yarikubalia ukaya ngarjo ngejo hala dara ye amaninu hasiba bukabana ukadini zinji kabana ukadini harime Komor ekatsinde dini ya Uislamu wala kabana ukamadhhabu harima ye Komor ekatsinde madhhabi ahli sunna wal jamaa na yende mania ni mongoni mwa mshinzi kando ya panga ye fikra mshinzi ya FNG hasibabu ndizo ngari womba wa Mwenyezi Mungu kaya zinu za hakikishia ngabajo hakikishia za saya nande barnamaji ya siasa ikaundo raipanga haubazima ne barnamaji makhsusi ikaundo raipanga hawasi ili ritowe yenti harimaze ngama ikaundo iliyo janibu ya siasa ya FNG ngeti ya ushiuno umsimamizo wa Uislamu Ahlus Sunna wal Jamaa umbarikishwe amani na uweza juu wa utulivu wa huwa Komor harmo uzima wa hili taifa. Suala langina la panga za habari za tuzini zaidi ya wakomor 600 diwaindra harmwe ardhi toharifu ya Maka ile hondotimi zaingiju ya 5 ya Uislamu na wao watola wa Madina infumontini huendra Maka ishikao shishughuli hanao na watu endra harmwe ardhi toharifu ya Maka izidisha jitihadi zao pia ile kavasi jiri ntongo itoka uyonti na rvulishe bandhi ya wahaji. Alhamdulillah ngatuenda ndori chendro nende naheri na baraka mwari vesharitoka mwa benziso natsona tarabu baraka na noro naheri na baraka maisha mema alhamdulillah sirengwa feteri ramasteri hier mashamburu lao kwa sina tamu soko ondwalo Komoro sina wamani wake tranquili wa watulero zao wasirina maisha mema karsina tamu tajiri kwa masana shukrani ويجيب أصير ما شامل بقى كرسي طعبها ونرلي ورسبرها شولا شمارلي سدالة فيتي نو الحمد لله كلهم يعني واو نخوشها ولا شمارلي لا كذا تونا تسرع ولا شغولة نعم شغال ولا وجوده مثلا شغولة لنكوا أو زور أويما
wasikena harara bana rombo Mungu kangadoa asilia salama rijaliwenga tuonane inshallah izura jo handari serikali wasivire dati lomba hari ngarijo gejo kabu shade te bajo mbare ngareje hiyo nalike la kweli sikio njari litabiha shari wazike amaliza juzura kabu jakarada rajala rejezo amala honi shari jauzu porque uendeza tutena nisikeza kweli riombe yawe zikeza maana katuta biata karlawo na nyumba njema lao ngamono raha minchuo na zikalisha yeye kazi yote rinao ngamao na mtushindasha yaribeka amtoambia karo korosha heri baraka unohabia nizo wafanyao wananyao no kaza hao Mwenyezi Mungu toarendazo wao wakondane na wana na wananyao waje warende njema haukaye Mwenyezi Mungu yawa watukuza waje waritukuze ndio watukuza wao watukuha Mungu awenyeze watukuwa wana Mungu awawe watona rome Mungu awanike zerehema zonzi Mwenyezi Mungu narishaidie arinike he dunia kami rija hejia hatungebirawo mro kabati hatambatabu garendao mahalani kono banaba sainu lokanye ziara baho mahalani masahaba wazishiwa wengine mtulilie nyarulo harume mitani kulikani ngazija banga siwema kabati tambu hata kabati msukumano kabati mrutabihu kutokana harara kabisi ndiaka koye zahatu rando wakatiranja abantu ngazenda onro jojo ilani borenda oze ndogoze ndendwe kamkwabe zenonga zibiraundo mashallah rijar waswili wanunu kawasikaudanga hatambatabu zenonga zibiraundo gastaribula msihiri gari swali za hatu za swala pia gari swali msirini kawasi hatatabu ngabo joto sha yole kawaida ya hunu ngabo alhamdulillah rabbil alamin zenonga zedao bravo Mwenyezi Mungu no mahala ni rakaya no mahala rahaja eza hayo alhamdulillah rabbil alamin karitu tabiha karitina banu wekawa onti biari ono natabu shamwa rijelia ye mruwa hatu ushindo ye rirengano nano ribaliano eni banu ranzorene karitu tabiha wala karitu namba uvunzifu moyo shari rahara nezamio za hatu ya kabila mfume mfume ya rilasini furahana rahani zeri wanao katina badi kuhata katina hatamba mushkili litabishao kuna wabaki waje inshallah waje ndoke ndilo mtuhambia walo malaho janga safurana raha karita biarja armala kabula mtume robo se dua mizmudo baladu insha Allah kere jore mde makbul insha Allah naam agar mambo Mwenyezi Mungu insha Allah haina Muhammad alhamdulillah wa anma famana ritalia barangalia ondo kartu tabiha ngari beha haina mahala ranzoyerende gari gana ubeshelea Mwenyezi Mungu anajaidi wana warikauri beha banu wao mbuya jale wa mrana na wana wa waje wafanye jizo alifanyia bangari wao ondo waje waone babao na ungasibiraundo
ushindi uendeo mukaburi juu mtume Majina rederi fanye ziara mimi hizo ndoko na johamba hizo kweli rijahono ngabanu msafara boto katabu shat johanzani demande mazamana wa hatu waribalia wa ujahono basikwenga kwa wanradu hazi haku kwa tuwa tunda banu sisi ngaborjo shidari jidebruye shanga abo wanradu hazi ngwa warontiyo watambi hao haku na wasane watunda biske bana abandi radisao ngarjoka henda maka ihonga zinogonga sio kanziro rahana hunu wasane watundo wanradu hazi rabalia ujahunu mananga watabi hao watawao wakati harumwe ziara kwa tunda mria wabalia abona wasane waangalie mazamana hatu rabalia ujahunu watunde waangalie wanradu hazi surtout dangu watabi hao haku dan ya mazamana wa agence ngabo wanradu hazi walongu watabi hao haku ngabo wajamu watali hana taze shambro kwa tujongo muda hubi kwa tujaze etajingo muda hubi watongo fanya vaivie ula msirini watambi hao hakuba siko kwa tushida warengwa zamana ya bali ya mrundu hazi surtunga mwesiste harmo wanradu hazi ujahunu na mtunde ya mwangalie mano wa hazi mimi mtungo hamba example jana harmo ziara tiparisa mrundu hazi na womi tujwala da hubi shati mparisa yabo akatika obligation mbele hata ingenja kayabo jamba kambe seko ko hajoka hata bia parce que akausili kwa haku hakaudino kajaka na mri ambalia na abo habani wani zamana ujahu lewor jama shabani heji tidama heji ngiyo makka shaban hunur katirivumwe yaujo shinende solo msirini yaujo shinende harmerawdwa iyo ndongoboko ya majibiza sonti kiasi wa komo riunde haba no basamura rensi ye ukana ye mum kadha mimi agence yangu kadha agence yangu kadha rijanga si wa komo na tsanganyihe risaidira na mbese no shina rifanye hedge ekatide namna hiyo wengi ngwa biofi ai wengi ngwa biutawa kari watendera waona ni zamana wa zakati voyage zanagonga zile barabara abasi mrenga mzima ya kutea harmo hangu kinyume wa China kama Pariso ni sija wanama zinago pia sabir fanye huruma jina alifanya amkusena na ushukuria ye ofisi nationali ya heheji warenga nyumba iliyo karibu ne nomsihiri ramzaze rambabangu shindo hajibeha ekaka jani wana midhamana shakasa taba problems kaunti pia ho karibu nuo na nomrengwando wa husu yeri ni yenye nyumba alhamdulillah na shukuri yao upande wa serikali no panda ndoko organize ye heji haramazo gozo pia kabati zarikosea alhamdulillah shukrani mnezi wa rijalia riwasili amwazi ntitwairifu gaslanu kabati mushkili raha alhamdulillah yarumshukuri yao ni mzidi shukran njema na kupanda njema inshallah. Bahati njema derwa bushiriao waende salama warege haheri insha Allah. Habari zangina umwangishi jimla wa ishama Rabitatil Islamia Bwana Mohamed Asumani Ali hamshirikiano na maulama waendelea na majadiliano infumonti ini hohomde za kama hadisini dengidzo ya tano ya Uislamu. Ahmed Abdallah Hussein na Ahmed Nasor wakahadhir maelezo ya Salima Ahmad. Umsomo unu wakawanyamili ya harume dini ya Kiislamu ukaurengewa funguni mavwamana wahowana na wanazioni wahe madrasa shwabaha hosoni mwandali ya umkonti wa usisindia haku haruma umuhimu wa utekeleze nguzo ya tano ya Uislamu na uonesa umuhimu wa hayo ile kumela handalinu linukumekao ni tukufu halisi li ionesa utukufu wa ile kumelinu dokaya ile kumelinu ngilona ihej akaya mzinane ya ile kumelinu ndo kunu ni ihej pia walawa wendemina washelewa mwezi shenda watasi waroha wende arafa ya boyo pia ngonesa ukaya usiku ile kumelinu lo kumeka ni tukufu يوم عرفه يمتنا من يزم سبحانه وتعالى يوجد فخريشا أرمي ملايكا وسوني موانا kaya na mwangalie wanwana nduikao wala mahala ya hule na hule waja haruma sahara
waja wakati watutubia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na utaombe Mungu Mwenyezi Mungu awasamehe makosa ya hao haizu Mungu nguduze malaika ukaya ngamwambia nikando wala tiwasamehe miongoni mwa objectif kwa haji kama wafanya haji haudunga namna lazimu lokaya ya mtu rejei omjini hao hakama dosuku ya zalo ani hafutiwa makosa yote pia yule maana boko mrenda haji ikarejea ingebidiwa ya hifadhi ila ibada ya hifadhi zinango njema kaufanya huna abangaba leo kama haji hafutiwe madhambi yake kweli sheka hareje hunu ajaji hunu na miswala atana ya bongo menyo zile yafanya Hosoni mwandali ya mkonti unu inu namna ya uhashirisha uwakazi wa Komor wavame dini ya Kiislamu shawajau hena mzima yatekeleze lefunvula hahi haubasa uwa ye dini ya Kiislamu hunu Komor. Lijumba la biashara la Komoro waendelea na majadiliano vazima na watangazaji habari jimwaini wa umoroni za kama hadisini dehubu wa jumba la hurenga zidawa za masuala ya biashara inirongo lao haluha ya Faransa Tribunal Commercial. Ahmed Abdallah Hussein na Ahmed Nasor, maelezo ya Azhar Mbai. Shinu sharia shachagulwa nema wakala itarehi 19 ya Juni mwahaziu zili na 10 mfukare shatwanziani mwezi banda yabo desha ruhusu ye majumba ya biashara wajuka utanziani tihalevanu inu yambwao Tribunal de Commerce unu mfano wa mahakama ya jodo tunda na uwania ya biashara nezifano mwiyo haudunga ya barnamaji ya he oada ritahwa harme sharia hisho ka omoja majumba biashara ne eze majumba biashara yahezisiwa watartibishe wabehe ma juge consulaire ani wanuma juji kao wotsi ma specialiste sha ma juji kao ngwajuao zila miva yaheze haziza hao abo wa ma juji kao walao harme college yahe ma commerçant ne ma industriel ma juji kao ngwajola harme college yahe ma artisan et college yahe assurance et courtier et collégiens et banques, les institutions financières isonti, et collégiens et transitaires, les agences de voyage, les collégiens et endroits et énergie, les collégiens et lima, no ulozi. Ani wanu andri kao ngwajo tsungulwa nwananyao waje wakae ma juge harme tribunalio ti ma juge professionnel shangwa kao matso haukaya ngwano tanlamu wa homva wa hazi yao rekazi ya banki, reka ya commerce, reka donc wandu ikangwa jua umva wahe hazi hao watanganyihe dwene ma juge professionnel ili ukaya harmaye ze tribunaux de commerce zinu ili usahidisha zilada waikao ngwa juzi hunda ye mahakimu wahe barnamaji inu ya Tribunal de Commerce ngwa fanya hazi haruma muda wa mahamili wabadiliwa wandwaji nao kwa naujua ureje itena zinu zitekelezi wa watangazaji ni Fakridini Yusuf mwanzishi jimla wa hudima wahe majumba ya biashara na luzi. Taarifa habari yetu isendelea. Isendika ya mafundi ya Universite ya Komoro amshirikiano na mafundi wa shughuli hanao na umsomo waendelea na majadiliano vadima na watangazaji habari mfumonti ine homoroni. Madhumuni ya majadiliano ya vadima na watangazaji di huone sahuka zibilte za wanazoni zanrisa hutola. Ahmed Abdallah Hussein na Ahmed Nasor, maelezo ya Samira Abdulwahid. Mkonti wa kitangazaji unu wakawatanganya zembao za msomo zo Universite ya Komoro ukawashia juu ya homtantauo ezalawana harumai za kasibabu wanazioni wa Universite watumundana ni zinatija hao za mahajana no wanazioni waone sae furaha ya hao usoni mwesendika ya homsomo wa juu irenge funfu harumai konferansi inu haukaya baadi ya raenda harmaz examen ikabla dhimu ke rihundeze resultat rasmi za lazimu lewazi valide donc moi shari jari parisa donc hema shakili kondo yalio harma universite ya ukayara kabati raisi ikawondo ya ladhimu ya balia universite isababisha nongozi nji ziturne hata iwasuli daraja ukawa wanazuoni donc wameto en quarantaine ya ukaleo examen zao kazina ujoroha donc watu haula dhamani kondo lonu
ripara za structure za lazimu rionesa ukaya inuti afiri ya kaulazimu kwa wanazoni wake ma premier Oliho de madhamana uhundia shawiri ya mihima ya huwa na zioni izo mengoni mwezefalikiwa lonizo. Sindika wakubaliana ukalazimu wanazioni waonikiwa makritasi hao ya wanisa kwa watimize misomo hao. Ukabanu zenongozo yabo ngabo watimizi alafu zenongozo zizilo hamuda sababu grevenu shawandu waonoka lazimu wanikiwa ili wajuahenda watimize misomo hao malahundo wajini wandu watijwa wa bloke hao. Asazi njanziani auka communique saivo hani sindika unisa mafundi kalazimu heni mdu tutimizi ila correction yahe yatimizi vehe wanuma chef de composante watoe zekritasi kawana zioni wazitahao amaneze bilete neze attestation ili walibere wando fanya ndongozi ndwachi. Rais wa wana zioni wa hemi somo ya juu nguparo ye sendika emadhamana wa hao nani madhamana wa hensi watanganyie hao wazima ili utahashawiri la daima la heze tambuzinu. Ihifadhi kawazia hutia uandilifu mavareni hulawana na ishari ya shanyumeni shatula. Infumontini waka moroni atahu wasuli harimu mkabala wa vaju ile hutia uandilifu ono. Mwana Juma Papa Ali na Ibrahim Kavavo. Ufanya oudo uke mudu haruma legari, zendongozinu zona harama ya mapesa ya tumashashi. Riali majana mane, hao riali majana marandaru. Zendongozinu, ngazirenga ovu bonti juu, heli kao, itia toramuwe imadhamana wahe hifadhi. Nao, watianka bombonzi, hauzunguli ya haruma zentananta za henzia, hautaha ya mazofera ikao, waona magari yalo na nyido nzidu, ne magari ya nukajaruhusiwa. Watowe ze nyido nzidu zinu, yani, do utowa ye vitritente. Hai ni shofera ya parisiwa ne hifadhi, ngurengo o wakati wa hahe ili utowa o udo utike mudu, hapo yaka, embawa ya hifadhi ngwa muhimili yao, hata yatimizi zihazizae. Mfomonti inu, waka ya haruma enzia ya vwajuu, na magari menjindo ya parisiwa, yakauka haruma ya wajibu ya shofer, ya hime ya towe o udo mudu. Anzima inu, ngionjema hau amini baadhi ya mazofera hauka, haini shoferi kao kana ustehi ya sharia shanzi ya hama, do watoutia ze ceinture, no warongwao haruma ze telefoni wakati waendesa wa magari, wajou parisiwa. Nao, wajou nikiwa ze hukuma za waladhimu. Embawa ya hifadhi shule hanao nenzia, kaitu sazavanu hauka, ngio juma mihashirisho ili uongo za mazofera, nana uwarumia uepare, wastehi ya sharia shahenzia, wataze uwakazi neze ajalizo munziani. Ajali hijiri harima umra wa haduja moroni asubuhi mfumontini. Nyumba ikomoha isiki moro habahati njema kavasi roho ya lawa ama amali nyingi za ngamia. Ibrahim Kavavo, matalazuzi ya Mwana Juma Papa Ali. Zinu neze natija za upepo wa harumasio gondintanu, karibu mwa koleji ya kule. Enzia kejaka ubirihaniha habu yaka, zetoli zisihi hopareni nemiri. Heli kao, yembawa ya hifadhi kao jihunda haruma iwajibu ya huja, isaidie umbiro wa wakazi ili uwapukana na ajali. Zetoli wajau, zinjia haruma, zefiliza mamwe, bojuu, ye mamwe wakana zana za lavimu, za uwaruhusu, wataze uwakazi na ajali za saya, habo ya kale benila hao ni la haja, hautowa zetoli zinu zitijirise ajali. Uwakaharuma emakazianu waone sauka. Mi balar kuvaiza simaruma beni alafu mna upepo andisa zetoli ziko virobo juu. Apo zetoli zandiso virobo juu rambio hoji hifadhi sisi ritao. Apo mna upepo kaja dure atakaja fa 30 minuti atora hajuse zetoli zila somo tibasa zi nyezunga tupanza kwanza. Manazirwa hata sisi chadogo nsibala kajazi sisi bala rakasi samna uvurimba bititi afeti ujandi samba byambabi tirenge shaliti baye mato la funso na huwa lamuha wa balia tezi magari ya balhanele jifu
apisa boneshe gwatira mbio nja shida natunda kavala ila hindra hindi unjiono nyumba nevana kala msone wela nyumba dia dango havonsi tirambio titawa lafuna kaone nyumba yavonsi magari maili wajau yahunda nane ajali inu hawe ya kali zima likahubira honziani limenye ha oudo ila saya di hali hiyo wajau almuradi kwa mwanadamu ya koza hau ya hafa yani ligugunyiha shakalijatia. Na vandira kazakifu za habari zatu za leo. Marhaba hivyo mwaristahamilia ukumwema waheri na baraka dirimbushirianyo na mkwaheri.